على نور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حادي المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب
إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ابتعش وأذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. قالوا المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. وانسر إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واهد به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. صلى الله عليه. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا. صلى الله عليه. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. محمد نور القلب ضياء يا أنيس الوجدان. محمد نور
شفيع الرحمة. الله الله بك الإله أتم هداه يا شفيع الرحمن. لا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد نشر إله نوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. ميثاق نبينا لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا صلى الله عليه. قد بشروا الأقوام هم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافين ومشفع أنا قد لا توانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل طوطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. أكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من موتي تقاصر أن أطاه نهانا صلى الله عليه. ذكر وصف محمد كيما تزيح عن قلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه. كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو بن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. وإنه يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. وهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان لأبي مئوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وإذا أحاط اللطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل
كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر برزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملأت نور النواحي عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. قيست أصنام شركين ومن الشرك تصدع ودنا وقت الهدايا وحمى الظفر تزعزع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، أم به الآفات تدفع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أنت في الحق
سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني ولا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفعت شفاع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا عليك الله صلى مرحبا مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شغلنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وصلاة الله ما أغشى من له الحسن والتجمع أحمد تغرى وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صل عليه وسلم مرحبا
صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين يا الله. ولقد أشرت لذات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. يا الله. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أن يكون ثنانا. يا الله. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. يا الله. بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. يا الله. بواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. يا الله. وحبيبه وصبيه زين الوجود به الإله حبانا. يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا الله. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا واغفر لنا الله. الأول واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. يا الله. بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. يا الله. كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. يا الله. سنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. يا الله. وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. يا الله. فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. يا الله. سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. يا الله. واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. يا الله. ولا تحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله فحركت ريح الصبا أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah hadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati para habaib min abna'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatidzah yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus kami ucapkan selamat datang kepada pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Habib Ahmad Kamil Barakbah, serta para habaib dan asatiz sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada antum-antum sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam majelis ta'lim Raudhatul Ilmi dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul dari guru kita sekalian, yaitu Fadilatul Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik Muhammad Hasnuri Royani yang kelima. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadikan sarana bagi diri kita untuk senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para senantiasa akan menyelamatkan kita pada hari kiamat. Allah mewakili daripada keluarga pada pagi hari ini, dalam rangka hadirin sekalian di dalam majelis ini, kami tidak bisa mampu membalas kebaikan Bapak dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan seluruhnya akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permohonan maaf kami haturkan dalam kesempatan kali ini apabila dalam penempatan dan penyajian kami banyak kekurangan di sana sini. Itulah kemampuan dan keterbatasan kami, mohon untuk dimaklumi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudah kita menjalani acara pada pagi hari ini dengan membaca Wirdul Latif, dilanjutkan dengan pembacaan ya tahlil. Tadi juga kita membacakan Maulid Diyaul Lami. Sekarang kita memasuki acara selanjutnya, yaitu menagib daripada guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad, yaitu Al-Ustaz Muhammad Rizki Aidil Fitri bin Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Managib singkat Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri bin Muhammad Hasnuri. Beliau Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri lahir di Palembang, Muharram 1394 Hijriah. Beliau adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, putra dari Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Hasnuri dan Ustazah Haja Nyimas Khadijah. Beliau sejak lahir hingga dari kota Palembang. Nama Ahmad Taufik diberikan oleh sang ayah setelah beliau berusia 3 tahun, karena sebelumnya beliau terlahir dengan nama Muhammad Rif'at. Masa kecil Ustadz dihabiskan di langgar Darul Muhsinin fi Riyadil Jannah, yang letaknya bersebelahan dengan rumah orang tua beliau. Beliau Al-Ustaz Haji Ahmad Taufik bin Muhammad Hasnuri selalu mengikuti sang ayah kemanapun, apalagi urusan keagamaan.
Sang ayah yang juga seorang guru mengaji selalu memberikan nasihat dengan caranya yang khas. Nasihat yang selalu dikemas dengan canda menjadikan beliau tumbuh dan berkembang sebagai sosok yang humoris. Di usia 10 tahun, Al-Ustadz Ahmad Taufik Hasnuri ditinggalkan oleh ibu tercinta. Ibunya wafat dalam usia 42 tahun. Berkenaan dengan tanggal 20 Agustus berfungsi kurang lebih 10% lagi. Akhirnya beliau tinggal bersama ketiga saudaranya, dibesarkan oleh sang ayah dengan segala keterbatasan. Ayah beliau yang hidup tanpa seorang istri bersama 4 orang anak hingga tutup usia pada tahun 2007 menjadikan sang ayah sebagai sesosok yang selalu dihormati oleh beliau. Ilmu-ilmu agama selalu diahnya kepada beliau sebagai bekal di hari ke depan. Sosok sang ayah yang tegar, jatuh bangun menyekolahkan dan menghidupi keempat anaknya yang butuh perhatian secara lahir dan batin. Keseharian sang ayah adalah seorang guru ngaji. Namun beliau dan ketiga saudaranya belajar mengaji dan mengkhatamkan Al-Quran dengan guru-guru yang lain. Sementara kepada sang ayah, beliau dan 3 saudaranya selalu minta didengarkan dan diperbaiki bacaannya. Masa pendidikan beliau, Al-Ustadz Haji Ahmad Taufik bin Muhammad Hasnuri menjalankan pendidikannya di berbagai tempat. Yang pertama, Madrasah Ibtidaiyah Adabiyah 1 Kota Palembang. Menempuh pendidikan di MI Adabiyah 1, beliau menyelesaikan studinya selama 6 tahun. Meskipun anak seorang guru yang juga mengajar di MI Adabiyah 1 ini tidak menjadikan beliau tumbuh menjadi murid yang manja. Beliau sangat menghormati guru-guru yang memberikan ilmu kepadanya. Seperti misalnya Ustazah Maryam Allah yarham yang selalu dihormatinya. Sampai beliau sudah menjadi ustadz, ilmu Ustazah Maryam selalu diselipkan di dalam menyampaikan materi tausiahnya. Yang kedua, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Palembang. Di MTS 1 ini juga salah satu tempat beliau belajar semasa remajanya. Dan usia inilah beliau mengasah keterampilannya menjadi seorang mubaligh. Berawal menjadi asisten Bilal mengurus jenazah dan berguru pada seorang tokoh di 14 Ilir, yaitu Mamanda Masagus Zainal Abidin Aziz. Perjalanan karir pun dimulai. Segala kegiatan yang bernafaskan Islam tak terlewatkan sedikit pun oleh beliau. Selanjutnya, awal prestasi yang diukir adalah menjadi pemenang lomba azan tingkat 2 yang diadakan oleh PT Pusri. Dan inilah awal karir beliau dan menjadikan beliau dikenal di khalayak ramai. Dari kesaksian Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Palembang yang masih ada pada saat ini menunturkan sikap dan perilaku beliau semasa sekolah di Sanawiyah, yaitu beliau tidak pulang dari sekolah sebelum mencium tangan dan berpamitan kepada seluruh Dewan Guru. Beliau juga selalu menawarkan diri untuk memberikan jasa, meski hanya sebatas membelikan makanan untuk guru-gurunya. Yang ketiga, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palembang. Lembaga pendidikan formal selanjutnya adalah MAN 2 Kota Palembang. Kebutuhan Bilal memandikan jenazah yang waktu itu sangat langka menjadikan beliau bersama Mamanda Masagus Zainal Abidin Aziz dibutuhkan di beberapa daerah di Kota Palembang. Tidak jarang beliau dijemput di madrasah ketika jenazah akan dikuburkan pada jam 10 pagi, pada jam sekolah. Pengembaraan beliau akan ilmu agama tidak hanya dituntut di lembaga formal saja. Alim ulama sepuh pun menjadi pemburuan utama beliau. Karamah alim ulama tua inilah yang menjadikan ilmu bagi beliau menjadi keberkahan. Di bangku aliyah beliau sudah menjadi muadzin di Masjid Agung pada salat Jumat. Kegiatan keagamaan terlebih urusan fardu kifayah, mengurus jenazah mulai dari memandikan, ke kuburan hingga takziah dilakoni beliau hingga pulang sering larut malam. Secara akademik, sang ustaz tidak mempunyai kelebihan. Artinya, beliau bukanlah seorang siswa yang berprestasi di bidang akademik. Tapi di satu sisi, skill yang tidak dimiliki oleh siswa lain, tapi dimiliki oleh beliau menjadikan beliau sebagai salah satu siswa
yang selalu menjadi perhatian pada gurunya. Yang keempat, selanjutnya sang ustadz meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi, yaitu Fakultas Usuluddin, jurusan dakwah. Akan tetapi tidak sampai selesai di strata 1, sang ustadz hanya menyelesaikan pada semester 5, dan di tahun ketiga sang ustadz stop out dari YIN Raden Fatah dan melanjutkan studinya ke Pondok Pesantren Darul Hadis Fakihiyah Malang, Jawa Timur. Pengembaraan menuntut ilmu secara formal sudah dilakoni oleh beliau. Akan tetapi beliau lebih memilih belajar dari alim ulama sepuh, terlebih di bidang fikih. Oleh karena itu pendidikan di pondok pesantren pun tidak berlangsung lama. Tahun 1994 sang ustadz pulang kembali ke Palembang dan melanjutkan pendidikannya dengan ulama-ulama di kota Palembang. Menurut penjelasan beliau, ketika di pondok pesantren Darul Hadis Fakihiyah Malang, beliau berada di sana hanya lebih kurang 7 bulan, dikarenakan ekonomi orang tua beliau yang kurang mencukupi dan mengharuskan beliau untuk kembali ke kota Palembang. Yang kelima, sekembalinya dari kota Malang tidak menyurutkan semangat beliau untuk menuntut ilmu agama. Bahkan semangatnya semakin besar untuk belajar agama dari para ulama kota Palembang. Adapun menurut pengakuan beliau sendiri bahwa futuh pembuka bagi beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Hamid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Habib A. Dan adapun guru-guru beliau yang lain ialah Kiai Haji Husain Anang Suud, Kiai Haji Muhammad Amin Azhari, Kiai Ceming, Kiai Kamas Saman Zaini Abdul Aziz, Mualim Zaini 5 Ulu, Kiai Haji Abdul Malik Tajuddin 1 Ulu, Kiai Haji Zainal Abidin Naning, Kiai Haji Abdullah Zawawi Idham 1 Hilir, Kiai Haji Muhammad Dahlan Abdul Hamid Sumki, Kiai Haji Ali Umar Tayyib, Kiai Haji Abdul Somad 4 Ulu, Kiai Agus Haji Ahmad Safi Yunus, Kiai Haji Naiman Qasim. Dan dari para ulama tersebut, ilmu yang dipelajari sangat bermanfaat bagi beliau, sehingga beliau pun dapat berbagi ilmu dengan masyarakat banyak. Dan pada tanggal 15 Rabiul Awal 1420 Hijriah, beliau membuka majelis yang diberi nama oleh beliau Majelis Ta'lim Raudhatul Ilmi, yang alhamdulillah sekarang majelis ta'lim tersebut masih terus berjalan sampai saat ini. Beliau juga selalu bersemangat dalam berbagi ilmu di majelis-majelis ta'lim, walaupun beliau dalam keadaan sakit, sampai akhirnya beliau wafat pada tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 November 2019 Masehi, di usia 45 tahun, pada hari Kamis pagi di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, setelah menderita sakit ginjal selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian jenazah beliau dimakamkan di desa Gelebak Dalam, Banyuasin, sesuai dengan apa yang telah diwasiatkan beliau semasa hidupnya. Sepeninggal beliau, Majelis Ta'lim Raudhatul Ilmi sekarang diasuh oleh 4 orang asatiz, yaitu Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab dan Al-Habib Alwi bin Isa Asegab, dan juga yang mengisi pengajian rutin setiap malam Sabtu ba'da Isya. Adapun pengajar yang mengisi pengajian ibu-ibu setiap hari Senin siang, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi dan Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Itulah biografi singkat daripada guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Semoga dengan pembacaan manaqib ini kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang dan lebih Anda mohon maaf kepada Allah. Al-Fakir mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz
sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita tidak pernah henti-henti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dimudahkan setiap saat untuk mengingat, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini sumbernya rahmat. Menyebut namanya saja itu bisa mendatangkan rahmat. Membaca syama'ilnya, membaca sifatnya, membaca pribadinya, membaca fisiknya, membaca kesehariannya, itu mendatangkan rahmat. Bukan hanya mendatangkan rahmat, tapi memberikan kelezatan, memberikan kenikmatan, memberikan kenyamanan bagi kita yang ingin setiap saatnya menghadirkan Nabi dalam kehidupan kita. Dahulu kala sahabat meriwayatkan ketika lamma kana al-yawm alladhi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adaa minhal Madinah. Sahabat menceritakan, salah satunya sahabat Anas bin Malik, dulu ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, berarti di dalam perjalanan hijrahnya dari Mekah menuju kota Madinah, saat Rasulullah masuk ke kota Madinah, itu kota Madinah menjadi bercahaya, itu kota Madinah menjadi terang menderang, itu kota Madinah menjadi bersinar, karena masuknya di situ manusia yang sebagai pembawa cahaya untuk kehidupan dunia ini. Akan tetapi lamma kana al-yawm alladhi tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azlama minhal Madinah. Ketika di hari yang mana di situ wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Senin, juga tepat tanggal 12 Rabiul Awal, ketika hari wafatnya Rasul, maka kota Madinah menjadi gelap, seperti kehilangan cahaya. Kita pun merasakan, hadirin, ketika kita kehilangan guru kita yang telah meninggalkan kita, kita merasa diri kita ini gelap, diri kita ini hampa, diri kita ini seperti kehilangan arah, karena tidak ada lagi sosok orang yang bisa membimbing kita. Ketika kita kehilangan orang tua juga begitu. Dan itulah yang dirasakan juga oleh para sahabat dan kaum muslimin saat itu. Mereka kehilangan seorang manusia yang bukan hanya memberikan kebahagiaan dunia mereka, tapi kehilangan manusia yang memberikan kebahagiaan akhirat mereka. Makanya semuanya banyak menangis atas kewafatannya Nabi. Sampai Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar pernah menemui salah seorang perempuan yang bernama Ummu Aiman. Kemudian di situ didapatkan Ummu Aiman menangis. Ditanya, kenapa kau menangis? Apakah kau menangisi akan wafatnya Rasulullah? Maka kata Ummu Aiman, aku menangis